kuri Bukungu International Stadium, ni stade yo mu mujyi wa Kakamega hano mu gihugu cya Kenya, hari kubera ibirori byo gufungura ku mugaragaro imikino ya FEASA 2025 n'imikino ihuza ibigo by'amashuri yo muri Afrika y'Iburasirazuba niyo hagati. Imikino y'umwaka yitabiriwe n'ibihugu bitandatu birimo u Rwanda, Kenya iri mu rugo, Uganda, Tanzania, hakaza igihugu cy'u Burundi ndetse na Cote d'Ivoire yatumiwe muri iyi mikino y'uyu mwaka. Muri rusange n'ubwa mbere hitabiriye abanyeshuri benshi kuko imikino y'umwaka yitabiriwe n'abanyeshuri 4189. Igihugu cya Kenya kiri mu rugo akari cyo gifitemo abanyeshuri benshi ko gifite 1797, akaza Uganda ifite 1582, akaza Tanzania ifite 484, u Rwanda rufite 462, Uganda ifite 46 ndetse na Cote d'Ivoire yasubiwe n'ikipe imwe y'abakinnyi 18. Kuri ubu ngubu rero amakipe y'u Rwanda ku munsi wa kabiri akaba yaje kwitwara neza, by'umwihariko ku ikipe ya CFJK mu mupira w'amaguru yaje kwitwara neza, itsinda ikipe ya Highway yo muri Kenya ibitego 3-1. Twaganiriye n'umutoza Mateso Jean de Dieu watoje iyi kipe agaruka ku byatumye babona intsinzi. Ukurikije yabaye umwaka ushize urabona ko hari itandukaniro ry'ingibi kuko hano harimo abakinnyi beza, harimo abakinnyi bakiri batoya, harimo n'abatoza bari mu kuzamura urwego ku buryo ubona ko biri mu kuba byiza cyane kurusha ibya mbere. Abanyarwanda bitege ku makipe yabo cyane cyane ndavuga ya football kubera ko ariyo ndeba. Aya football yo ndabona nanjye nkurikije uko batangiye match y'uyu munsi n'izindi zizakina ejo, ariko ndahera kuri CFJK nari nyihagarariye koko ndi kumwe nabo, ariko umupira bakinaga ubonaga ari umupira uri mu rwego rushimishije. Bisaba gusa utuntu dutoya dukeya two kubakuramo kugira ngo banatugeze ku gikombe, kandi ibyo byose birashoboka. Nkurikije n'amakipe nabonye ya Uganda 2, urabona ko neje tuzakina nimwe muri zo, ariko birasaba ubwitange kugira ngo tubashe gutsinda. Cyane muri aba bakinnyi bari hano ba football hari ibintu bagomba kuhigira, hari ibintu byiza bagomba kuhigira, cyane bitewe n'abakinnyi bandi bagiye guhura nabo. Urabizi ko tujya tuvuga ko ikipe z'Abagande ziri hejuru yacu, ariko mu mikinire yabo nubwo dukina natwe nabo, ariko usanga ko nta kintu kinini baturusha. Icyangombwa cyabo n'ikindi cyacu dushobora gukora nuko dushobora gukora ikintu kijyanye na development. Nidukora development nziza mu myaka 3-6 tuzaba dufite national team y'Abanyarwanda gusa bamaze kumenya football icyari cyo. Icyo rero nicyo kintu ngomba twihutisha mu bintu byose turimo gukora. Development ihere hasi. Urabona ko abana b'Abagande n'aba bana bacu bakina nabo baravuga bati barabyize koko, ugasanga umwana w'Umugande aho yahereye hasi ugasanga arimo gukina umupira yigishijwe. Natwe rero nibyo tugomba gushyiramo ingufu, kandi biramaze kugaragara abakinnyi bacu match bamaze gukina, urabona ko bari mu kuzikina bakurikije konsigne z'abatoza. Bona nk'ikipe yacu ya CFJK yitwara neza igatsinda, avuga ati ibanga niri kuri mwe wa mugani nirihe banga uyu mwaka noneho navuga ngo iki cyahindutse? Ibanga ry'uyu munsi bakinye bakurikije konsigne z'umutoza, kubera ko ahanini iyo bakina usanga bapfa gukina gusa byo gukina, ariko twabaganirije tubabwira ko bagomba gukina buri muntu poste par poste, hanyuma ukagira cyane abataka bacu kubera ko n'abasore bagumana baro, iyo bapashije bagumana baro. Ariko noneho Abagande twarebye match yabo ari nabo tuzakina ejo, wabonye ko ibyo bakina ni ibintu biri mu mutwe, batangiye bakiri batoya, ugasanga umukinnyi ahari niho bari musanze, ariko twebwe turacyahuzagurika mu guhagarara mu kibuga, ugasanga atari byo byiza. Bure nibyo twatangiye kugira ngo tubashe kuhagarika mu kibuga. Twaganiriye kandi na Tobu Tigran, umuhungu wa Patrick nyakwigendera Patrick Mafisango waje kwitwara neza muri uyu mukino anatsinda igitego cya 3. Natubwira icyabafashe gutsinda uyu mukino. Mu busanzwe imikino ya FEASA ari imikino ikomeye, ariko urebye na match twahuye nayo uyu munsi ya mbere, bitewe n'urugendo twakoze, umunaniro n'iki byose, ariko ejo twabashije kuruhuka, twakinnye uyu munsi tumeze neza, byaduhaye imbaraga, twabashije gutsinda umukino, twitwaye neza. Gusa ikipe twakinye nayo nk'uko twari tuyiteze ntabwo ariko yaje, twabonye nyine ni ibisanzwe, natwe dushyizemo imbaraga, intego dushaka kugeraho natwe twayigeraho. Urebye performance yanjye yari nziza, ko ntabwo waba usimbuye ngo utsinde igitego performance yawe itabaye nziza nye, bitewe n'uko wisanze mu mukino ndetse n'abandi ritme babasanzeho. Cyo navuga cyo nuko n'izindi match
nicyo nabizeza ko ari ukwitega ibyiza gusa. Birashoboka ko nta kidashoboka kuko amakipe uko twari tuyiteze ntabwo ariko turi kuyabona. Rero nimba twabashe gutsinda ikipe yo muri Kenya 3-1 abanyarwanda batumvaga yuko twabikora. Niyo mpamvu rero natwe twajanga kugira tubeke icyo dushoboye nk'abana b'abanyarwanda. Rwose igikombe birashoboka ko twagitahana iwacu. Siyo kipe yonyine yo mu Rwanda yabonye intsinzi kuri uyu wa gatanu, kuko ikipe ya Philippe Neri muri volleyball mu bahungu yaje kwitwara neza itsinda Gogo yo muri Kenya amaseti 3-0, mu gihe Kiburi yatsinze Marirene muri volleyball muri basketball amanota 61-45. Esi Mukungu mu mupira w'amaguru yanganyije igitego 1-1, mu gihe ikipe ya ETS yaje kubona intsinzi muri basketball itsinda amanota 98-42. Mu yindi mikino rero yakinwe kuri wa gatanu nanone no aho ikipe ya Petit Seminaire Virgo Fidelis yaza gutsindwa na Bukedia Comprehensive School amaseti 3-1 muri volleyball y'abahungu, mu gihe ikipe ya Adegi muri handball yaje kubona intsinzi nziza ya kabiri itsinze Gombe Secondary School yo muri Uganda ibitego 33-30. Ibona intsinzi ya kabiri naho iratangiye itsinda Cote d'Ivoire ku wa kane. Mu mupira w'amaguru undi mukino wabaye kuri wa gatanu n'uw'ikipe ya Perugunga atsinzwemo na Gai Secondary School yo muri Kenya ibitego 2-0. Nice game. Yeah. Vamos faire tout les matchs. In Kakamega Forest, which has different species, butterfly kind of trees. His side, looking for Denison Otangolo.
iyi mikino ya FEASA izakomeza kubera hano mu mujyi wa Kakamega kugeza ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa munani, igihe irahari kugira ngo byose izabikugezeho uko amakipe yose yo ku Banyarwanda bitwara mu mikino itandukanye 8 uko bayiserutsemo yose.